Honorable Minister for Housing and Local Government, sa Bulana Turangani Taltala, Chairman and members of the board, Public Rental Board, CEO and management and staff of the Public Rental Board, members of the Fiji Military Force, Fiji Police Force, invited guests, youths, ladies and gentlemen. And a very good afternoon to you all. My message this afternoon will be very short and will be mixed with Fijian language. First of all, I'm deeply honored to be here as we mark the first pouring of cement for this Langi Langi Housing Multipurpose Court project. This project, ladies and gentlemen, is a total of 170,000. It's a testament to your coalition government's commitment to providing our youth with the facilities they need to thrive in sports. Dasangai rongo daw tinga na kinakadi bagi sa tiwa na tuwa ni banga tagilabo ni nonda matentu na vida na uwa sauti may tumbuda sa tiwa kina na pota wangole tiwa na ministry ni tambangon na ginagito na rusang abulo na pasende ka kito ba binabinakan ni dona kena iwasi ni labong gore bangole na non rabakator da tagi ni tambongone ana non da bolo ebiti dona da daka ki mamina bese matiti okina gero tona linga ni lawa arto nda misati ni sigani kuwa ana kena abata klai se laurai sona bonua sona tiko ka mbasi ga tiko kina na mbasu lawa Raoni kito daga bai boleh katikina metara sona rara ningito kena bakang bulan tagi nangito merauni raba ho ngai kina o irana lubenda bakani sa rongo bagi sa tiu balebu na itu tuku membalet na kena banga tagi sa tiu na wainga ngani beba matin taki rongo bagi tal tunga na kena satu sudah tunga non raba sangai na marama o irana tinanda Oirana Lubenda. The violence against women and children. So sa talitunga na kena laurei ni sa tumbu da katale na mati ni bia dobingo na HIV AIDS. Ka pakai lo mataru kina na belu tagi biti na singa ni kuwa. Na rei ni singa ni kuwa na rei saranga ni no moni matentu na nei mami satu bata la ve tambana ni matentu me ke mami daga bata na kena baloti e vida na ka tarai reti ko ni tambangone non da bono singa ni kuwa rei da ni randa mi satu na minister ni be babaltaki ana non da to bono na buke wa bina bolebu kero mai bito mani tu na kabini kuwa me barita itu ngabir tambongone na kawa ini matentu ena buni beka rambeita kikina sarandusi tu kina na tambongone na nonda bonua na singani kuwa. I want to encourage all the youths in this community to utilize this multi-purpose court with care and respect. This court is not just a place to play sports, but also a place to build friendships, learn teamwork, and stay active and healthy. Na baka sumbunduru may danga na singa ni kuwa membaleta na raraningito na non ranay tambangone. Isang ganito wala nga na raraningito meron may ngito nga nangone ratoso. Doon na kaya nakita na matentu, meron may baka ngay kinanalubenda, meron kako ni baka itabitaki. Yan na so na daga ni Basulawa.
Taka ni be muri. Ka tukina na baka nui na itigo sango. Ina bae ngatagi baka pinaka na kasa baka rutaka na matentu o saka butauti. Ke mami bese mati maikina e vida na tambana ni matentu ratu itigo sango na linga ni lawa. Tungol tambana ni be baka baletaki. To tungol na tambana ni tambangone ke nangito. E mami ndua bata tigo na be tambana ni matentu. Ke mami sa kaua isatiko e na kae tarai viti tigo na singa ni kua. Ora ibu raramba na kenda wili. Kwa ibu tokai na youth kwa gati ko bikito. Sini kalima gina tolusa kalima non ramba gini mbula. Arau tani tolusa bulu karu na pasende ni lewe viti. Suko na non ramba gini mbula mana sini kalima gina tolusa bulu kalima. Ya kenda reza talendo na roni pepa na dua talena sana. O ira gati ko na non ramba gini mbula mana basanga bulu lago sombu. Nikila vida. E vitu sanga bula pasenda ni lewe viti. Ken balmbale endu sarana na lewe ni bonua bula bina kan don metigo viti. We have a very young population. Ye warere pakitali tu kono dona sana baleta. Ngol dona tambam bula ka bakaya pala titigo e diri tiko pakaliu. Ka wanu ini tu kena matentu, donto mana linga ni matentu, naka daga ni mai bai baka tora dai taki, kena sangai, mera baka taundi taki na lubenda na sonaka, mera baka ngai kina, ma wanu ini sati kena linga ni bengarabi, weekenda na tigo saka ike, langi, erna tama na tina, dana bito koni taka, non roni baka ngai na lubenda na bika tale so katu enga bira. Mereka kuan ni malele kena basulawa kena be kataliso eron indana rongo dakina na be singa ni mataka satu kina na banu ni bina kan matentu sa butoti no itu na singa ni kuan na singa ni balawu lega walanga kena ronin basi katalenga ke so na talen di bina dona itabi ke tongarabati kona linga ni bengarabi na buku ni tambada ni tambangon kena gitu. Kena bawa sanggarai membas kamai so na talen di totoka talen di binaka tu beir na lubenda kuwa geto vital na tu be bali bola geto na tambaning gito na no da Oceania na ono ka utunti berda umaruta waliptiko ningito saroni kawa vendua na lubeviti ndona dorbo ndona ngone ndona tamangone tu bolinga na koro tu bolinga na koro solebu anang kito endo na kawa membasi ka kina burubura le bara takana no talenti kina biasa burubura nyoko endo na dong kito rawata talenga kina no bula lebu no dong kito ni kuar sa rawata babi no saranga no bula menang kito menang no talenti kito bambau tetiko kero bambau tana to kani kero ndame singa ni kuwa narara lain gora ni basi ka kina so na talenti merna mata tagi viti ina biasa burubura erani basi ka kina so na talendi erani rawata kina na non rambula ni kuasa sa ulebu nang gitu no turanga na marama dona ka anda beri tunga nang gitu ni kuwa menarara lelengang erani basi ka kina dona dau volleyball dona dau basketball menarara lelengo erani basi ka kina so na talendi binaka nang gai sarabi na bisi ka ni mataka iya na kena titiba kinda sa kabrao na singa ko au tukuna tigo sa kasa lebu sar na gitu lebu na lubenda sa gitu tumaingo balang sa bola kan itara milion itu kana ken resau salai na tigo bali bola ya na gitu ya na talent ko sulia na klub wa bina wale bukina ni kito mai tigi ni bengarabi anda bisa tu na no gito ka di minister ni be baka baleta ni singa ni ko kerondo bata ero sandambe ena buku ni matantu me kero tu kunanga ando ni tutuku ni ke mami kawai takatiko kawai tu na matantu ena buku ni non rambula tambangon de viti ni ko wa bina randa beda turanga ni tal itu tuba ni ministry ni tambangon de gitu kita sabia se matayani kina lotu kita sabia se matayani kina bonua kita sabia se matayani kina bubale
Anon ra kawaitagi na lubenda. Mera kawaitagi tali na lubenda. Labiti tali na lubenda. Me bakanga ni rangone ni bubale. Mera kawaitaki. Mera ndau baka menemenei. Mera roni mbasi kamai. Katali di benda kati gobir. Osana tini asa kati kono kutukutuku ya nasikani kuwa. As the Minister for Youth and Sports, I want to assure you that your coalition government will continue to support sports and recreational activities for our youths in Fiji. We believe that sports play a crucial role in the development of our young people, teaching them valuable life skills and keeping them engaged in positive activities. I look forward to seeing this project completed by the end of the month and witnessing the positive impact it will have on the youth in this community. Let's make the most of it. Let's make the most of this opportunity and create a space where our youth can thrive and excel. Wabina wale buni vera na nungito kali ni sole ando na ngauna dona vanua warutaki miketo mai vese matikina ena kabini kuwa na nondangarabi na tambangone na nondo to itiko arto tiko sango na linga ni lawa to wabina binaka gona vanua ke mai sema ketikina ena tuike na loike mami ena tuike na linga ni mami kawai ni mami baka nui pinakatiko ni rana tumpu dake kena tambangone na nonda to tiko sango karena baka buna na bisau karena kau tambay na bingaw na pinaka na loma ni tiko rani tiko pinakatalanga kina na nonda puno. With those few words, I thank you for your indulgence. Daka. Kalau kata cukup, maka dalam tahun kita dah dapat